mugabo we uratangira utwibwira ujye ureba bari abari imbere ngenda kubazaho ujye ureba imbere twagira ngo twibwire batubwire mu by'ukuri wafashwe ukurikiranywe hiki. Nitwa Augustin Rutaganda, nafashwe nkurikiranyweho amafaranga yoherejwe kuri telefone. Ni mu bihe bitandukanye, ni nk'abantu nka batatu. Bari basanzwe bakuzi se bayakoherereje? Ntabwo twari tuziranye. Byagenze gute kwa ngo bayakoherereje? Abo bantu ni abantu bari bakoze amaksida noneho bakanyereza amafaranga bazi ngo bazi ko ndi umupolisi ngo mbe nabafasha mu bijyanye n'impanuka bakoze. Bari barabwiye n'iki kuri wese ko makuru avuga ko ari we wari warababwiye ko umupolisi ushobora kubibafasha? Ntabwo twari tuziranye. Mbega umwe namusanze aho yakoreye impanuka, nubwo buryo nabonye nimero ze. Wamusanze uri n'amaguru cyangwa wari utwaye ambulance? Nari ntwaye ambulance. Uhageze dutekerereza uhageze? Mbageze twaraganiriye, polisi yari itaraza, noneho musaba nimero ze nawe muhizange, ariko ntabwo arizo yoherejeho amafaranga, yohereje ku yindi nimero itari iyanjye itanditse kuri jye. Wamusabye nomero ze kugira ngo umufashe iki? Namusabye nimero kwa kuntu nyine umuntu asaba undi nimero nawe kuko yashaka nimero yanjye ngo aze kumenya aho umwana yari yagonze agiye, noneho nyuma ariko haza kubaho ubwo buryo bwo kumwaka amafaranga no kuyohereza kuri iyo nimero yiwe. Wowe wayamwatse? Ewe twaravuganye amafaranga, noneho yemera kuyohereza amafaranga arayohereza. Mwavuganye iki? Neza uburyo mwavuganyemo bigeraho ajya koherereza. Twavuganye ko we yari arimo mbega yarategereje ko polisi iza kumufasha mu gupima impanuka, noneho njyewe mvuga ko mubwira ko abapolisi bashobora kumufasha, noneho nyuma nza kumuhamagara mubwira ko namufasha, noneho kugira ngo bamusubize ibyangombwa bye, noneho yemera kunyoherereza ayo mafaranga. Yanyohereje ibihumbi 100 bwa mbere, nyuma arongera yohereje ibihumbi 31. Yamusubije se? Oya, ntabwo nayamushubije. Kubera iki kandi wumva ko nta gahunda mwari mufitanye? Ubu mu by'ukuri ikintu kimbesheje hano, ndi umunyacyaha, ndemera n'icyaha, ndasaba imbabazi kuko icyaha ndacyemera. Kihe cyaha? Icyaha cy'uko nafashe ibitari ibyanjye by'ayo mafaranga atari ayanjye, noneho ndasaba imbabazi ubona hemukiye, ndasaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange, ndetse nkaba mvuga ko nabo nasaba amafaranga nanayabasubiza. Tubwiye ngo ni abantu batandukanye mu bihe bitandukanye, ni bangahe? Ni nk'abantu batatu. Wabitangiye ryari, wabitekereje ute? Byari bimaze nk'amezi nk'atatu. Wabitekereje ute? Sinzi ukuntu byaje nanjye, ubwo ni satani iba yateye umuntu. Muri abo bantu batatu kugeza ufatwa bari bamaze kohereza angahe yateranyije? Ni nk'ibihumbi 180. 160. Nyuma yaho se ntabo mwakomeje kuvugana kugira ngo mutsure umubano ube wanabasura? Ndavuga mbere y'uko ufatwa. Oya, ntawe twigeze tuvugana, keretse abangaba turi kumwe nibo nasabye imbabazi, ndababwira ni rwose nasabye imbabazi, ndasaba n'abanyarwanda bose imbabazi kuko narahemutse, ndetse muri rusange nkemera ko icyaha nakoze ndacyemera, ndetse ngasaba na polisi y'igihugu imbabazi kuko nayikoreye ibintu bitari byo. Twaraga ambulance CHK. Polisi se n'iki wayikoreye kibi uyisabira imbabazi? Nuko ubu bantu babaga bazi ko ayo mafaranga bayoherereje umupolisi kandi ntari umupolisi. Uricuza iki? Ndicuza ko nahemutse, nicuza ko nakoze icyaha kandi ntari nsanzwe mbikora, nicuza ko nerekanye isura mbi mu muryango nyarwanda kandi bitari ngombwa. Nkaba nasabaga ko bambabarira kuko icyo cyasi nzacyongera, ndetse nkaba nagira inama n'abakora nk'ibyo nakoze ko babireka, ndetse n'abahamagarwa bavuga ko wenda bashaka gutanga amafaranga ngo babe bafashwa mu nzego kandi bitari byo, bajya baca mu nzira iri nyayo bagakorerwa serivisi nziza nk'uko bikwiriye. Nitwa Augustin Rutaganda. N'ibimuhama kuri
Rusesabagina uregwa ibyaha 9 hari bimwe urukiko rwamuhamije hari n'ibyaha bitamuhamye birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, maze umucamanza Muhima Antoine asobanura ibihano ahawe. Rwemeje ko Rusesabagina Paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe. Uhanishije Rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25. Rusesabagina yari yasabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cya burundu, nyamara asomerwa humvikanye ibihano bito ugeranije n'ibyo yari yasabiwe. Umucamanza Mukamurenzi Beatrice arasobanura impamvu yo kugabanyirizwa ibihano. Urukiko rurebye imikorere y'ibyaha bihama Rusesabagina Paul, rukareba n'uburyo abazwa mu iperereza ndetse anaburana ibirebana n'ifungurwa ry'agateganyo, hari ibyo yemeye agasobanura uburyo byakozwe akabisabira imbabazi, nuko ari ubwa mbere akurikiranweho ibyaha mu nkiko akwiye kugabanyirizwa ibihano, agahanishwa igifungo cy'imyaka 25 hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 60 y'itegeko yerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange irebana no kugabanya ibihano mu gihe hari impamvu nyoroshya. Usanga nubwo urukiko rwashoboraga kujya munsi y'igifungo cy'imyaka 25 nk'uko byasobanuwe, kuba Rusesabagina Paul ataritabiriye iburanisha kugira ngo urukiko rumenye niba akomeje kwemera ibyaha aregwa rutajya munsi y'icyo gihano. Umucamanza asomera Sankara ibyaha bimuhama yavuze ko urukiko rwasanze hamwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Urukiko rwanzura ko Nsabimana Callixte Sankara akatirwa imyaka 20 kubera impamvu nyoroshyacyaha. Urukiko rwasobanuye ko Sankara yafashije ubutabera ubwo yiregaga akemera ibyaha agasobanura n'uko byagenze, ariyo mpamvu yagabanyirijwe ibihano. Muri uru rubanza ariko harimo abahawe ibihano bito barimo Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa General Wilson Irategeka wayoboraga FRN. Uyu musore yakomeje kumvikanisha ko yajyanwe mu gisirikare ku ngufu za se. Urukiko rwamuhanishije igifungo cya imyaka 3. Naho umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye ya Angelina Mukandutiye we yaregwaga gushishikariza abagore n'abakobwa bari kumwe mu mashyamba ya Kongo kwinjira mu gisirikare cya FRN. We yahamijwe gufungwa imyaka 5. Ibintu byanejeje umwunganizi we watangarije Ijwi rya Amerika ko yishimiye imikirize y'uru rubanza. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha ariko mu ijwi ry'umuvugizi wabwo Faustin Nkusi yatangaje ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko. Icyambere twemera tukanubaha ibyemezo by'inkiko, ariko ngira ngo ibyo tubabonye byavuzwe tutishimiye bijyanye n'ibihano kuri bose tuzabireba. Harabaha imyaka 25, 20, imyaka 5, ariko tukumva za motivation nazo hari ibyo tugomba kureba. Turamaza tubona icyemezo cy'urukiko cyanditse neza. Ngira ngo abonye umwanya cyamaze ntibakiduhaye, tuzafata umwanya tugisome neza turebe impamvu bashingiyeho bafata icyo cyemezo cyo ku bihano bimwe na bimwe byagiye bitangwa bitenge twasabye. Aho twasabye imyaka 20 bakavuga imyaka 5, 25 bagahabwa 20, igifungo cya burundu bagahabwa imyaka 25. So nyabyo byose tuzabireba, ariko rero niba mwakurikiye neza ngira ngo mabonye ko hari abaregwa ibyaha birenze 10, 14, 9 bitwa Sankara yaregwa ibyaha 14 yangwa n'ibyaha 4. Rusesabagina yaregwa ibyaha 9 yangwa n'ibyaha 2. Herman yavuga 2 yari mu kimwe, ariko n'abandi bavuga 6 usanga bahamwe n'icyaha 1, 2. Ariko ibyo byose nyango tuzafata umwanya twicare dusome tureba niba twajurira, niba ngombwa tuzajurira kandi bari uburenganzira bwacu buteganywa n'amategeko. Muri uru rubanza abantu basaga 80 baregeye indishyi. Urukiko rukaba rwanzuye ko hari bamwe bazihabwa gusa bagiye bagenerwa umubare w'amafaranga make ugeranije nayo bari basabye. Abandi babura indishyi kuko umucamanza yavuze ko batagaragaje ibyangombwa byuzuye. Vincent Nsengiyumva wari uhagarariye abaregera indishyi yagaragaje ko hari ibitabanogeye. Ku ruhande rw'abaregera indishyi nk'uko naregeraga indishyi na bagenzi banjye, ku ruhande rumwe hari byadushimishije kuko abaregwaga muri rusange babashije gusabwa gufatanya kwishyura indishyi, ariko nanone hari ibindi bitadushimishije kuko hari ibimenyetso bimwe byagiye bitangwa ndetse hari na bimwe twagaragaje mu byangijwe tudashobora kubonera ibimenyetso urukiko rutabashije guha agaciro. Abaregwa bose bazafatanya kwishyura indishyi z'akababaro usibye abasirikare 2 bari bafite ipeti rya generali, niba urukiko rwanzuye ko nta ndishyi bazasabwa. Urukiko rwavuze ko batasabwa indishyi kuko nta ruhare bagize mu bitero byasahuye aba baturage ndetse ko bategeze bagera mu Rwanda. Urukiko rwavuze ko abashaka kujurira bafite iminsi 30. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
leta zunze ubumwe za Amerika yasohoye itangazo rinenga zimwe mu ntenge zagaragaye mu rubanza rwa Paul Rusesabagina. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika rirasaba u Rwanda kugerageza kuzishyira ku ruhande haba muri uru rubanza no mu zindi zizaba. Thomas Kamirindi. Ibi bikubiye mu itangazo ry'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price yashyize ku karubanda urubanza rwa Rusesabagina rukimara gusomwa. Aragira ati amakuru y'uko habuze umucyo muri uru rubanza ateye kwibaza ku kuri kw'igihano yakatiwe. Ati ntitwahwemye kumvikanisha ko amategeko arengera Rusesabagina agomba kubahirizwa. Ntitwahwemye kugaragaza impungenge zacu ko bidakorwa dukurikije ibyo u Rwanda rwiyemeje mu rwego mpuzamahanga. Dufite impungenge kubera ko Rusesabagina yangiwe abavoka be rugikubita n'ibanga rigendana nabo, yangiwe uburenganzira bwo kubona inyandiko zikomeye zo muri dosiye ye. Muri iri tangazo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakomeza ati dusabye dukomeje guverinoma y'u Rwanda gusuzuma neza ibi byose kugira ngo bitazasubira ukundi. Urakoze Thomas Kamirindi. Ikindi gihugu cyagaragaje ko kitishimiye imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina n'Ububiligi asanzwe abereye umuturage. Mu itangazo Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sophie Wilmes nawe yagaragaje ko batewe impungenge n'uburyo urubanza rwa Rusesabagina rwaburanishijwe n'ubwo Ububiligi bwakomeje kugaragariza u Rwanda impungenge bwari bufite. Minisitiri Wilmes akavuga ko urwo rubanza butabaye mu mucyo cyane cyane ko ngo uburenganzira bwa Rusesabagina bwo kugira abamwunganira butubahirijwe uko bikwiye. Akavuga ko ibyo n'ibindi byirengagijwe birimo ko umuntu wese ari umwere imbere y'amategeko mbere y'uko urukiko rumukatira, bigaragaza ko urwo rubanza rutabaye mu mucyo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yihise ishyira ahagaragara itangazo rivuga ko ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmes bigaragaza ugusuzugura inzego z'ubutabera z'u Rwanda bitahemye kugaragara, nubwo zimwe mu nzego z'Ububiligi zagize uruhare mu gutanga amakuru n'ibimenyetso muri urwo rubanza. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko abagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN nabo bakeneye ubutabera nk'uko Rusesabagina na bagenzi be bari babukeneye. Iryo tangazo risoza rivuga ko inama yari iteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri yari kuzabera i New York ahateraniye inama rusange y'umuryango w'abibumbye itakibaye. Washington, Ijwi rya Amerika. Umuryango Lantos Foundation uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ubutabera wahaye igihembo Paul Rusesabagina mu mwaka wa 2011 kubera uruhare rwe mu kurokora abari bahungiye muri Hotel de Mille Collines mu mwaka wa 1994. Lantos Foundation rero nayo yagaragaje ko Rusesabagina atahawe ubutabera busheshuye. Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe yavuganye n'umuyobozi wayo Katrina Lantos Sweat. Yes, well, we believe that the court's verdict today was a travesty and quite honestly a complete miscarriage of justice. Turakeka ko imyanzuro y'urukiko uyu munsi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina yari yo kumurenganya, kandi mu by'ukuri ntabwo ubutabera bwubahirijwe. Paul Rusesabagina ntabwo yigeze abona ikintu cy'ubutabera mu Rwanda. Rero imyanzuro y'urubanza rwa Rusesabagina turayibona nk'ibintu bibabaje cyane, ariko nta nubwo byatunguranye kuko tuzi neza ko umuntu wese unenze Paul Kagame ahura n'ingorane, aterwa ubwoba, agafungwa, agahimbirwa ibyaha, kandi hari n'abo birangira bapfuye bapfiriye muri gereza hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ibi byose rero biriyongera ku rubanza rw'uyu munsi rwa Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina ntabwo yari mu rukiko ubwo rwasomaga imyanzuro yarwo ku byaha ashinjwa. Niki utekereza ko gikwiye gukorwa nyuma y'uko yakunze kumvikana avuga ko nta butabera azabona? Well, I think what needs to be done, and this is where I am quite critical of the United States government, the Belgian government, and other countries in general. My country, the United States, gukorwa ari naho nahera nenga leta ya Amerika n'igihugu cy'Ububiligi n'ibindi bihugu muri rusange. Igihugu cyanjye cya Amerika gikeneye guhaguruka kikagira ikintu kizima gikwiye gukora ku muntu w'intwari ku rwego mpuzamahanga. Leta ya Amerika ikwiye gusaba ko Paul Rusesabagina arekurwa mu buryo bweruye, igakoresha imbaraga zose ifite ishimangira ko leta y'u Rwanda ikora ibikwiye
ikarekura Paul Rusesabagina. Bashobora kubikora binyuze mu nzira zitandukanye zirimo n'ubutabazi. Rusesabagina afite imyaka 66 kandi ni umuntu ufite indwara nyinshi abana nazo. Bashobora kubikora mu nzira iyo ari yo yose, ariko ni ibintu by'ingenzi cyane ko Paul Rusesabagina arekurwa. Hariho abantu bake cyane bagize ubutwari bwo guhagarara bakarengera abantu b'inzirakarengane bo mu bwoko bw'Abatutsi bapfaga hamwe n'Abahutu baguye muri ariya mahano ndengakamere yabaye muri kiriya gihugu. Paul Rusesabagina ni umwe muri abo bantu bake bahagurutse bakarengera abo bantu, ariko nubwo yabikoze yabikoreye mu gihugu aho umuntu adashobora kunenga ibitagenda. Ariyo mpamvu na Paul Rusesabagina ari hariya. hari aho uvuze ko ari intwari mu gihe leta y'u Rwanda yo imufata nk'umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bintu bibiri ubihuza gute? Well, because the government of Rwanda has made accusations which they have no evidence for and which are false. Kubera ko leta y'u Rwanda yashyizeho ibirego idafite ibimenyetso kandi by'ibinyoma. Icyo barenganyiriza Paul Rusesabagina rero ni uko yanenze ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ikindi cyabateye uburakari ni uko Paul Rusesabagina azwi ku isi yose bitewe n'ubutwari yagize muri Jenoside. Afite ahantu ho kuvugira, aribyo byatumye Perezida Kagame agerageza gucecekesha, gutera ubwoba no gufungura umugabo. So urgent from Kagame's perspective to try and silence and intimidate and imprison this man. Paul Rusesabagina